uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2025 waza umunsi ku wundi imyaka 3 irashize igihugu cy'Uburusiya kigabye ibitero bidasanzwe ku gihugu cya Ukraine. Ubu ubuyobozi bw'igisirikare cya Ukraine bwatangaje ko Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cy'indege zitagira abapilote drone mu ijoro ryo kwa 23 Gashyantare 2025 gicagayigo ko kuba aricyo gitero cyonyine cyarashishijwemo drone nyinshi inshuro imwe kuva intambara ihanganyishije impande zombi yatangiye. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere Yuri Ignat yavuze ko Uburusiya bwarashe kuri Ukraine drone 267 aho ngo 138 zahagaritswe n'ubwirinzi bw'igisirikare kirwanira mu kirere, naho izindi 119 zikaburirwa irengero, gusa ngo ntabwo ziragira icyo zangiza. Birashoboka ko ziri gukora ubutasi. Inzego z'ubutasi zavuze ko hari drone zimwe zaba zaraciye muri humye zikangiza byinshi mu bice bitandukanye muri iki gihugu. Iki gitero cy'Uburusiya kibaye mu gihe huzuye imyaka 3 nk'uko natangiye mbikubwira intambara ihanganishije ibihugu byombi itangiye. Nta makuru arajya hanze avuga abantu bapfiriye muri ibi bitero, ariko imibare yatangajwe n'inzego z'ubutabazi igaragaza ko byibura abantu 3 ari bahise bakomereka ako kanya. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yo yatangaje ko Ukraine nayo yarayirashe drone 20 ku gihugu cyabo, ariko zo uzahise ziburizwamo n'ubwirinzi bw'icyo gihugu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko yiteguye kwegura ku buyobozi niba byatuma igihugu cye kibona amahoro, ndetse avuga ko ashobora kubigurana no kwinjira muri OTAN. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 23 Gashyantare yabajijwe niba yiteguye kurekura ubutegetsi mu gihe byatanga amahoro kuri Ukraine, maze asubiza ati niba byazana amahoro kuri Ukraine, niba mwumva koko ari ngombwa kwegura, nditeguye, nshobora kubihinduranya no kwinjira muri OTAN. Ibi Zelensky yabivuze nyuma y'uko ibibazo bikomeje gukaza umurego hagati ya Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati na perezida Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yari yavuze ko Ukraine ariyo yatangije intambara, nubwo nyuma yemeye ko Uburusiya aribwo bwahiteye, ariko agashinja perezida Joe Biden na Zelensky kunanirwa gutuma imirwano ihagarara. Zelensky yamaganye amagambo ya Trump avuga ko ari mu mwijima w'amakuru y'ibinyoma, bikaba byaratumye Trump amusubiza amwita umunyagitugu, ibintu byateje umwuka mubi hagati yabo. Mu cyumweru gishize abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bahuye muri Arabia Saudite mu biganiro byo kugerageza gushakira igisubizo cy'intambara muri Ukraine, ariko Kiev ntiyatumiwe bitera impungenge mu Burayi. Zelensky yavuze ko Ukraine izakenera kongera umubare w'abasirikare bayo inshuro 2 mu gihe cyose NATO yanze kuyakira, kandi nk'uko Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hegseth aherutse kubitangaza, kwinjira kwa Ukraine muri OTAN birasa n'ibidashoboka. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Zelensky yavuze ko adashaka gutwarwa n'amarangamutima mu bijyanye n'ubufatanye na Amerika, ati nta mwanya w'amarangamutima aha hantu. Sinavuga ko amagambo ya Trump kuri nge hari amagambo meza, ntabwo ari byo. Kwa gatandatu nijoro Uburusiya bwateye Ukraine n'indege zitagira abapilote 267 uko nabivuzeho, kikaba aricyo gitero kinini cyari kibayeho kuva Iran yatangira guha Uburusiya tudege twifashishwa mu mirwano. Bikaba byaremejwe ko byahitanye umuntu umwe kuko ubuyobozi bwa Ukraine bwabitangaje ku munsi wo ku cyumweru. Volodymyr Zelensky ati buri munsi abaturage bacu barwana n'iterabwoba ryo mu kirere. Yakomeje avuga ko hakenewe ubufatanye bw'ibihugu byose bishyigikiye amahoro arambye, ati dukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo tubone amahoro arambye kandi ari mu butabera muri Ukraine. Ibi bishoboka mu bufatanye bw'abafatanyabikorwa bose, ikeneye imbaraga z'Uburayi bwose, imbaraga za Amerika ndetse n'imbaraga zabo bose bifuza amahoro arambye. Perezida Zelensky yavuze ko hari ibiganiro hagati ya Amerika na Ukraine ku bijyanye n'ubucokozi bw'amabuye y'agaciro n'imitungo kamere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka kugera kuri imitungo kamere yo muri Ukraine, mu gihe Ukraine yo isaba ingwace z'umutekano mu rwego rwo gusohoka mu ntambara. Zelensky yavuze ko yifuza mu masezerano na Amerika yagera ku musaruro mwiza, ariko agasaba ko bidashobora gutuma Amerika hagarika inkunga y'igisirikare iha Ukraine. Zelensky yagaragaje ko ashyize imbere inyungu rusange, avuga ko abayobozi ba Amerika na Ukraine badakwiye gutakaza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'Intebe wungirije wa Ukraine Olha Stefanishyana yavuze ko amatsinda ya Ukraine na Amerika hari mu biganiro bya nyuma ku bijyanye no kwemera mu ikoreshwa ry'umutungo kamere. Ibiganiro biri kugenda neza, ibyibanze byose bikaba biri hafi kwemeranywa. Uyu mugabo yongeyeho ati twiteguye kuzuza ibisabwa byose tugasinya amasezerano. Turizera ko abayobozi ba Ukraine na Amerika bazasinya mu bihe bya vuba kugira ngo twerekane ubushake dufite bwo gukorana mu myaka iri imbere. Amerika yari iherutse gusaba Ukraine guhabwa umutungo kamere ufite agaciro ka miliyari 500 nk'inyishyu y'iby'icyo gihugu cyatanze muri Ukraine maze imyaka 3 ihanganye n'Uburusiya. Icyo gihe Perezida Volodymyr Zelensky w'icyo gihugu yarabyanze, avuga ko adashaka kugurisha igihugu. Ukraine ni imwe mu bihugu bifite umutungo kamere mwinshi ku isi, barirwa muri miliyari 14 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko Uburusiya bugenzura umutungo kamere
barirwa muri miliyari 150 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka yigaruriye bwahoze ari ubwa Ukraine. Ku rundi ruhande, mu ntambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 23 Gashyantare, abasirikare babiri bo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC basanzwe bapfuye mu kigo cy'imyitozo y'abakomando muri Camp Luana giherereye mu mujyi wa Kinde mu ntara ya Mani. Minisitiri w'umutekano muri iyi ntara Lawano Selmani Taira yasuye aho hantu yemeza ko byabaye igihe umusirikare wari wasinze yaresha mugenzi we ahita amwica, harangije nawe yitunga imbunda ku mutwe akurura imbarutso arirangiza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagaragaje ko ababajwe n'ibi byago bazahamagarira abo bagabo baba bambaye impuzankano y'igisirikare cy'igihugu gukomeza imyitwarire myiza. Yasabye umuyobozi w'ikigo gitanga imyitozo ya gikomando ya Camp Luana gukurikirana imyitwarire y'abasirikare kandi bagahanwa kugira ngo batazisanga hari abantu badashobotse. Yibukije intero izwi neza igira iti ikinyabupfura ni nyina w'ingabo. Nta wavuga ku bibera muri Burasirazuba bwa Kongo ngo yirengagize inkuru ivuga ko abasirikare babarirwa muri 300 ba Afurika y'Epfo barimo n'abatwite basubiye iwabo banyujijwe mu Rwanda. Aba kandi barimo nabo mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo mu majyepfo SADC. Aba basirikare basubiye iwabo baje boherejwe kuza gufasha Leta ya Kongo ifatanije n'indi mitwe irimo Wazalendo, ngabo z'u Burundi, FDLR na SADC ngo bahangane na AFC M23, ariko baratsinda. Amakuru avuga ko abatashye harimo n'abakomeretse barimo abantu 5 barembye cyane n'abagore 2 batwite. Nyuma yo kumanika amaboko no gupfusha abasirikare 14, Afurika y'Epfo yari ku gitutu cy'abaturage n'inteko ishinga amategeko yasabwe gucyura abasirikare bayo aho baragotoye mu bigo bya gisirikare barimo ndetse bamburwa intwaro M23. Bitandukanye no kubacanshuro ubwo banyuzwaga mu Rwanda, bo bagiye nta kwereka itangazamakuru cyangwa gusakwa ku mupaka nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bitamye kubitangaza. Aba basirikare basabye gutaha banyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Icyo gihe barangirwa kuko cyangijwe n'intambara, bemerwa gutaha banyuze ku mupaka uhuza Goma na Gisenyi. Kuva ku itariki 21 Gashyantare, abasirikare ba SADC bemerewe gutaha ariko bashaka gutwara ibikoresho byabo by'intambara. Umwe mu bayobozi ba 23 yabwiye bagenzi bacu bo kuri Kigali Today ko abasirikare ba SADC bashatse gutaha bambaye imyenda itari y'akazi ariko barabyangira. Aba kandi ngo basabye gutaha ariko nta munyamakuru bafashe ifoto ngo bagaragare mu itangazamakuru. Uwo muyobozi yagize ati ibiganiro birakomeje kandi ntibashaka kujya mu itangazamakuru, kandi nubwo ari abasirikare batsinzwe ari mu biganza byacu tugomba kubarinda. Afurika y'Epfo yohereje ingabo zirenga 2900 mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SAMIDRs. Icyakora abadepite ba Afurika y'Epfo bashinja Perezida Ramaphosa kohereza ingabo z'igihugu gupfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nyungu ze bwite. Ku rundi ruhande, mu gihe intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje, ingaruka zayo ziri kugaragara mu Burundi, cyane cyane mu ntara za Cankuzo, Muyinga na Ruyigi. Hagaragaye ibikorwa byo gusaka mu nkambi z'impunzi, urujya n'uruza rw'abasirikare rudasanzwe no kwiyongera kw'imvugo ziba amacakubiri ashingiye ku moko. Abahatuye bakaba bafite impungenge z'umutekano wabo. Muri utu turere, abaturage bagaragaza ko bafite ubwoba ku bijyanye n'uko amakimbirane yongera mu gihe amatora yegereje. Baramagana ubukana bwa disikuru zishingiye ku moko, kwiyongera kw'irondo rya nijoro no gutabwa muri yombi binyuranyije n'amategeko. Imwe mu mpungenge zikomeye zavuye ku isaka rikomeye ryakorewe mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo, cyane cyane ya Bwagiriza na Nyankanda zereye mu ntara ya Ruyigi. Izi nkambi cyane cyane zakira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge nizo zongerewemo ibikorwa byo gusaka. Nk'uko amakuru agera kuri SOS Media Burundi abivuga, iri saka ryatewe n'ubwoba bwo kwinjira kw'abarwanyi mu Burundi bigize impunzi. Aha ngo hamaze gusaka inshuro 2 kuva ukwezi gutangiye, kandi abantu barenga 60 batawe muri yombi. Ku rundi ruhande, inkambi za Kavumu, Cankuzo na Gasorwe muri Muyinga ngo ntabwo ziteye amakenga nk'izo muri Ruyigi. Urujya n'uruza rw'ingabo rudasanzwe ni ikindi kintu gihangayikishije abaturage cyagaragaye kuri kariya karere, aho abasirikare baba bari mu modoka zabo. Amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi FDNB haturuka mu ntara zitandukanye ahorera mu nkambi ya gisirikare ya Mutukura muri Cankuzo mbere yo gukomeza yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatanga abantu bavuga ko amakamyo arenga 30 yanyuze muri iki kigo cy'amahugurwa kuva mu ntangiriro za Gashyantare.